that the sentence of 40 years, which was meted out to him on the charges of murder, properly reflects the overall criminality of Thomas Kwoyelo. Reka twongeye tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Reka tubaye ikaze mwese muri mu karere k'ibiyaga bigari nk'ibisanzwe. Ibyo tubifuriza nuko mugomba kumenya amahoro n'umutekano, mukagira iterambere rirambye rikagera kure kuri buri wese, cyane cyane mwebwe muri Afrika yo hagati, Afrika y'Uburasirazuba, y'Iburengerazuba ndetse na Afrika y'Epfo, kandi namwe mutwumva muri Amerika, mu Bubiligi, za Canada n'ahandi mu Bwongereza. Katubifurize ibihe byiza. Tujye gutangira ikintu bita Operation LRA. Uyu mutwe rero wavuzweho kenshi cyane kurwanya leta ya Uganda. Tujye kujya tubavira imuzini muzingo abayobozi bagiye bayiyobora, ibyo bagiye bakora. Ese aka kanya tuvugana uyu mutwe uhagaze gute? Kuko muri iyi minsi imitwe irwanya amaleta atandukanye bivugwa ni nk'uwa M23 urwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakabaho nanone umutwe urwanya leta y'u Rwanda bwo ni FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. hakabaho imitwe itandukanye ya za Red Tabara, hakabaho imitwe ya za Wazalendo, ni myinshi cyane ibivugwa hano muri Afrika. Ariko uyu munsi tugiye gutangirira kuri Operation LRA. Iyo operation rero LRA tugiye guheraho muri uyu munsi, niyo tuzagenda tubabwiraho uyu munsi cyangwa se ejo, tubavira imuzini muzingo. Ese ibyayo bihagaze gute? Gusa ikiri aka kanya nuko Kwoyelo wabaye umuyobozi wa LRA yakatiwe imyaka igera kuri 40 yose mu rubanza yaramaze iminsi aburana hariya mu gihugu cya Uganda. Urugero rero urw'urukiko rwa Uganda ruburanisha ibyaha mpuzamahanga kuri uyu wa 25 ukwakira 2024 rwakatiye Thomas Kwoyelo wabaye mu buyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa LRA cyangwa se Lord Resistance Army igifungo cy'imyaka igeze kuri 40 nyuma yo guhamywa ibyaha by'intambara bitandukanye. Uyu mugabo rero nk'uko mubera mu mashusho akaba yakatiwe rwose, akaba rero ataragiye avugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda buyobowe na Yoweri Kaguta Museveni mu myaka igiye itandukanye. Umucamanza rero Duncan Gasagwa uri mu baruranishije uru rubanza yashimangiye ko ibyemezo by'urukiko cyo kuri muri Kanama mu 2024 gihamya Kwoyelo w'imyaka 44 agaragaza ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ibitero bya LRA ndetse no kubishyira mu bikorwa, bityo bikaba bitwara ibikorwa by'abantu, ibikorwa bikatikirira abantu n'ubuzima bw'abantu muri rusange, umutekano w'igihugu ugahungabanywa. Kwoyelo rero yafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwaka wa 2009, yoherezwa muri Uganda. Yakomerekejwe n'isasu. Urubanza rwe rwatangije mu mwaka wa 2023 ubwo yaramaze imyaka 14 muri gereza. Uyu mugabo rero gufatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umurambi babwira ko umutwe ushinzwe cyangwa se uhagurutse cyangwa uvutse umunsi runaka wirukira muri Kongo, kuko muri aka karere k'ibiyaga bigari muri Kongo niho hantu hari ubutaka bunini bushoboka, hari amashyamba hanini, niho hantu hari igice kinini umuperezida runaka ashobora kuba yabara cyangwa se yayobora Kongo atari yatembera habe na busa. Ntabwo wenda ari nk'ibihugu bitandukanye, wenda nimvuga ngo ni bito ariko ntugite ngo ni bito mu bwenge cyangwa mu bitekerezo, ahubwo nuko ari mu bito muri size. So mu Rwanda, Burundi nibyo bihugu dufite muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri aka karere ka East African Community bitoya bishoboka. Ariko igiye muri Kongo usanga ari ibihugu binini cyane bifite ubuso bugari cyane ku buryo n'umuyobozi runaka ashobora kuba yabara nka territoire runaka
cyangwa se province runaka ariko akaba atamenya ngo province nyoboye mu turere tunutu midugudini bikaba bigoranye cyane bitewe n'ukuntu ari hanini. Mu rubanza rero yasobanuriye urukiko ko yinjiye muri LRA ashimuswe ndetse n'abarwanyi bayo ubwo bamusangaga ku ishuri afite imyaka yagera kuri 12 y'amavuko, nyuma ngo yaje kuba umuyobozi ushinzwe kwita ku barwanyi bakomeretse ahabwa izina rya Latoni. Latoni rero ni izina yahabwaga ryo ku rugamba. Umunyamategeko rero wa Kwoyelo Kalebu cyangwa se Metre Kalebu akala we yasabaga ko umukiriya we agirwa umwere kubera ko yinjijwe muri LRA ku ngufu ubwo yarakiri umwana atari yamenya kwifatira umwanzuro. Abatangabuhamya rero bashinja Kwoyelo bo bagaragaza ko ibyo kwinjira muri LRA ari umwana bidakuraho ibyaha yakoze. Basobanura ko rero yayoboye ibitero byinshi muri Uganda anagira uruhare mu kwica abaturage batandukanye mu gihugu cya Uganda. Ubundi icyo biti icyaha ni kwica, kumena amaraso y'umuntu, icyaha cya genocide ni ibyaha bidakwiye gusaza mu buzima bwa muntu, kuko burya kwibwira ngo uri umwana ntago ubundi kuba uri umwana uturamenya kwifatira umwanzuro kuba washimutwa ntago biguha uburenganzira bwo kuba wagira gutya wakica abantu cyangwa se watira igihugu runaka. Bivuga iki? Niba uri umwana kuki umaze kumenya ibibazo by'umutwe urimo, kuki utemeye kurekura intwaro ngo wegure? Ikindi kiba kigomba gushingirwaho, niba wenda tuvuge wemeye cyangwa se wamenye ububi bw'umutwe urimo, ariko se kuki aka kanya tuvugana ubukiri kuri wa mutwe ntutanga amakuru yayo, ntuhagarike, noneho amplis ukaza no kuba umuyobozi. So urumva ko ni ibintu rero urukiko tashingira ko rwatanga imbabazi kuri uyu mugabo wayoboye LRA. Umucamanza rero Gasangwa yasobanuye ko Kwoyelo yashoboraga guhanishwa igifungo cya burundu habaho koroshya kubera ko yinjiye muri LRA ari umwana, agaragaza ko kwicuza n'ubushake bwo kwiyunga nabo yahemukiye, kandi ngo ntiyabaye umwe mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe bakomeye cyane. LRA rero yashinzwe mu mwaka w'1987 ndetse na Joseph Kony ugishakishwa kugezana n'ubu ngubu. Yari afite intego yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni wari uherutse gukuraho Milton Obote. Bona amateka yagiye agaragaza, ngira ngo nigeze mbagezaho operation y'ubutegetsi bwa Uganda, Museveni ukuntu yagiye ku buyobozi asimbuye ba Obote batandukanye, nyuma yo kurushwa imbaraga abarwanyi ba LRA bavuye muri Uganda bajya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi bajya mu cyo bita muri Repubulika ya Central Africa na Sudani y'Epfo. Hatandukanye bagenda bahashinga ibirindiro, bagenda bashinga imitwe itwara igisirikare irwanya leta ya Uganda. Ibitero byagiye biterwa mu buryo bumwe butandukanye bikagenda byica abaturage mu gihugu cya Uganda. Iyo operation rero ya LRA tuzakomeza tuyibagezeho yaba mu masaha ari imbere cyangwa se n'indi minsi iri imbere, kugira muzagenda mumenya ese iby'iyi ntambara, iby'uyu mutwe wa LRA ugihagaze gute, uri hehe. Urumva ko n'abagiye bayobora bari kugenda bashyirwa imbere y'ubucamanza. Nitwa Eric Nshimimana, umeze kuri subscribe ukoresha ku biganiro bya buri munsi, nta yindi neguza nawe utaha.